مورد دهم از قطع و برید مطالب کتب اسلامی. توضیحاتی در مورد فیوز قبر و خیانت در نقل مطلب از غیر دیوبندیان بر علیه دیوبندیان، یعنی از محدث عبدالحق دهلوی رحمه الله بر علیه دیوبندیان. Sonra geleydi inerken seffeye de şu ödeyeden cüzbetinde yeni bir morduma işaret edeyim. Avam hadibi diyelim ona. Geriye iştada. Akide دیوبندی‌ها بر این است که فیض گرفتن از قبر مردگان جایز است. به این دلایل گلیه المفندتن تریه سوالتیه. سوال سوران جواب بریه و وصول فیوز باطنی از قلبها و قبور آنها صحیح است بر طریقی که در خواص از مطلع هستند و لا بما هو شایع فی العوام. بتان ترجمه نامید رو عوام برداتیه اجرده ها قبردن فیض الملیان برداپا öyle zayne sabit tat avamın aytyandat dedi aynen şu metlep sade getirttir. Ne da Müslümanlar on şibir metlep kabirden feyz alma ne moliye ne yaparım moliye. Bundan ben difa etmek yadında yok. Ya başlığa etmek niyetinde yok. Yani öyle kitabında tasavvufun ulukolları şu metlepte ne hemen düşünüptürler, ne hemen düşündürüptürler, ne yaparım şey. İnerken bu da benim kitabım şey. Seffiye çarşıda işte istifade ya talebi feyz az ruhaniyetin meşayih diye metlep getirdim. Ola kollan yadan kefin yadan. Şundan maksat ne? O da şarada bir adamlar istidlal ettirler, iddia ettirler. Aslında merakım şah çıkaryan şun kefin ne mi? Eğer murad etsen ona dünya günü mutlaka olacak ki. Şahulillah Dehlevi rahmetullahi aleyh adamla, Muhaddis Abdülhak Muhaddis Dehlevi rahmetullahi aleyh. Taram tanga diyeten merakım. Şunu men İmam Rabbani rahmetullahi aleyh. Şu borum ulukon ya İmam Fakrettin Razi rahmetullahi aleyh. Ulukon ulamalar bir metlep şuna kan ayrıptırlar. Bu metlep ne mi deyden o da? Metlebi ne mi? Şey kullen kabirden feyz almalıyan, bal kabirden dilemek mi? Kabirden bilmem yavaşmak mı? Kabire avşamak mı? Kabrin başına aylanmak mı? Ne mi şey? İnerken o da İmam Rabbani ayetiyen edin. Cildisi Mektub-ı Nebedudu Seffi 580 çapı cedidinde ayetiye. Gayet imam fil bab an manay mutalaqqa ki az ruhaniyet akhz nemude bud saniyen der alem khiyal ki an der insan temsal alem misal است به صورت حروف و کلمات مترتبه متمثل می شود و ان تلقا و القا به صورت سما و کلام لفظی متصل می شود. من نشون یعنی شنما بر فقط شنو biliyen ki şuna yanlarda bir khiyali birda bir keşfi birda şu tarafın önünde bir haleti tarihi oluyor. Evrakta diye o da در بعضی اوقات محسوس می‌گردد که علومی که به آن تلقی روحانی اخذ نموده است در اثنای تبلیغان به قوا و حواس بعضی مقدمات مسلمه غیر مصادقه که از راه وهم خیال و خیالی بسشی یا غیر حاصل شدن بی اختیار به آن علوم منظم می‌شود برای او کیفنی او ترقیتیه. ondan sonra geliyor yanikem Mevlana Ömer Serbazi rahmetullahi aleyh mesela ben fetva var aldı başımı sordum. Sonra cevap geldi. O ne ediptir? Yek gurbe zinde piş arif behter az hezar şiir murde است. Ve این سخن شاه نقشبند قدس الله سره میباشد. بعضی ها نزد قبور اولیاء الله میروند که ما کسب فیض میکنیم در حالی که خاک هم حاصل نمیکنند. نیروی عرفانیان هم صفر است و رفتن آنها از به اعتقادی است وگرنه یک گربه زنده یعنی عارفی که ناقص است و به کمال نرسیده فیض او از شیر مرده که عارف بزرگی است و در قبر است بیشتر است. چرا کان بزرگ مرده است و در عالم برزخ است و قدرت تصرف عرفانی و دادن فیض به زندگان را ندارد. یادم میآید یاد واقعیتم ده مولانا عمر سربازی رحمت الله برتابشون تاردم من ne yaparım ustad dedim tasavvufun kitabı nasıl bilmeyen aksa ruhani diye feyz ruhani diye berdat diye ne yaparım diye ustad cevap verdi işan cevap dadan geçenin umri ki geçenen umuri kar kamilan است من مناسبتی با این امور ندارم که برای شما توضیح بدم. مولانا برواسه ایدن که من sonra ona حاصل بولندر یا بولند ندار oraya zayna خلاصه مسلمان doğanı müddeş idin ştadı men şunu bahsedip getirdim خلاصه bahsedim. طبق اصولی که در ابتدای کتاب نقل کردیم لازم است حالات وارد در تصوف را طبق مزامین شرع سنجیده و در مورد آنها به صحیح یا غلط بودن طبق اقوال فقها رحمهم الله فتوا داده شود. و اگر هر موردی را فقهای اعظم رحمه الله برای اهل فن جایز قرار دادن با آن جوایز نمی قائل باشیم شهادت شبر اهل فنن یعنی جایز ذات ona لکن وده yanqi حجت الله البالغه da şun mukaddemesinde Seffi siyasi çapı zemzemine geliyor Şah Veliyullah Dehri rahmetullahi aleyh aydıptır ve beyne ene calisun dâte yevmin ba'de salatil asr muteveccan ilallah beni ikindi vaktin ikindi namazdan sonra diye
Allah yüzlenip Allah bakıp yani Allah motivasyon otuyordum. İzdahara ruhun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yani ruh hazır oldu diye. Niye mi diye şey? Bir hıyali zat, bir keşfi mesele, fakat şahsi mesele ödüne bağlaşık Allah Müslüman doğan. O peygamber ruhu geldi dedik de yayını bırak dedi. Ona ama inalekum sen hocatlar bağlanan okuydan. Kullen bunyad şirk barahim, kullen qalqa edip barahim, kullen nabud edip kayıptır Müslüman doğan. Ondan sonra öğretip geleydi. İnalekum eyni istada. Aya az kabr mordagan mişe füziyozat hasil kard. Etevinde kimden delil getiriyor? Hemçin muhaddis Abdülhak muhaddis Dehlevi rahmetullahi aleyh. Kitab-ül İman'ı şey divaytiya der istinad kubur fukara sokanas işam mi guyanib. Yani ne ben o da şifarım celve verdi. Keşi Mevlana Abdülhak muhaddis Dehlevi diyen anda diyor bendi. Baba yalan vurun şey. Mevlana muhaddis Dehlevi rahmetullahi aleyh. Ola var ahim o karnı dehumun adamdı. Karnı yazı 1055'te de dünyadan gidiptir. Duyu bendin dörenine angri gitti 200 yıl 170 yıl şimedenine böyle oluyor. Ne yaparım gelip de bir diyubendi de adamın metlebini getirip avla diyubendin bana fetvasını kaysi etmeli. Diyubendi de adamın metlebini getirip diyubendi yapsırmakla Müslüman doğun. Şu bir öz ayına bir olakam bir cahil.